دماش ایرو آنگو 21 سبات لتواهی جهان وکه روژا زمان زکماکی آنگو وکه روژا زمان دایک تی قبول کردن و پیروز کردن زمان دایک کل سر روی جهان هر زیده پیدویا کردان پیهایه بگوتنه کدن ملت هری قربالغ به دولت کجا آلی سردست نخوا هاتیه آسیمیله کرن پیشی ام بنرن بیکا او روژ کته و صدم چیه که 21 سبات وکر روژا زمان زکماکی تی قبول کرن پشت راجی ام دوی راپورتی دا روشا داوین یا زمان کردی ببینن د 21 سباتا سال 1952 دا لداقا یا پیتخت بانگلادش تفگر زمان بانگالی به بشتری خواندوانان چالاکی که لدار دخه و جو پاکستانی داخواز دکه که بنگالی جی به زمان فرمی و قدخین لپیشیا الف بیا بنگالی بینه را کرن لی آسایش پاکستانی ایریشی خواندوانان دکه و به دهان کسشی ده انجام دا تینه کشتن جبو بیرانی وان خواندوانان هر سال لبی بیالاتی چالاکین به بیرانی بریوادو چون تا سال 1999 نهان یونسکویا گریدای نتوین یک بوی د سال 99 دا بریاردا و 21 سبات وکه روژا زمان زکماکی قبول کرد جبرکو مجار جهیلا کردان و جگرمه هر سال دوی روژه دا مترسین لسر زاراوی کردی جارک دن تینه برداری هر مالک کردان دوی روژه دا لهر چار پرچه این کردستان که شو مترسین لپیشی زمان کردی و که گفه که تینا پیناسه کرن ورن ام به را ببینین بیکا او گف نهال چه آستینه و کردو زمان وان لسر تخت روانه که چاوانه فیلسوف ئاوستریایی بناوی ویتگنشتاین دبیجه کو سینور زمان من ده همان دمه ده سینور جیهانا منه. اف گوتن بسری خواه ده نشان کو زمان جبوی مروفان نه تنه آلاوکی تگهشتنه زمان ده همان دمه ده هزرو بیره. زمان هر وصا حینک زندیه ده دیروک مروحیه ده به صدان زمان ده دمک درش ده درکتنه گش بونه لحین جوان زمانان جبرکو بکارانی نوان گیم بونه آن مرنه آنجی جبر برمایه وان زمان دن درکتنه بگرتاسه لگور یاساین فیلولوژیه زمان دمکو آخفری وی گیم به لاواست به دمکو آخفری وی نمینن او جی نامزت مرنیه لگور راپور ناوند راپرسی و لکولینان مترسیا لاوازبون و مرنا کردیجی لباکور کردستان هجای بالداریه جبر روشا کردانا سوسیوپولیتیک و ده انجام آسیمیلاسیون و اوتو آسیمیلاسیون ده هر و صافچار لسر چاندا کردی کرد هر دچن جه زمان دایکا خواه دور دکوین لباکور کردستان جبر که زمان نفرمیه زمان کردی نفرمیه و زمان فرمی یکی تانیه و ترکیه و هر گود چه ام بیجن بازار جیان تلویزیون فلان تم به ترکینه مکتب کار و خبر تم به ترکیه هر کدومه ترکی زیاده دبه و کردی کم دبه آخافتن کردی کم دبه ایکو ام بیجن ل باجار مزن دجین وقت دیار بکری وقت مردینه وقت رهایی وقت دیلوکی عنتابی yani berve rojavaya Türkiye tediçi u bajar vakta ku mezin bin Türkiye zede dibe Kurdi kem dibe yani je lirahaye Kurdi je diyar je dilok zedetre je berku dilok
وەک بویە باژارێکی ترک ئێک و کوردیە وان هەبن کوردیتیە وان ئەگە ئیرۆ تو نەبێژی سبە ئەو کوردیتیە شیار دەبێ و های ji کوردیتیە خۆ چێ دەبێ لێ ئێک و جخە پۆلیتیزە بوونە مەسەلا کوردی ji bîrkirine tüm meraqa wan tune ku em bêjin li Wanê çi heye çi tune ye ji ber ku bi çuktî ji wir derketine li Diyarbekirê li Mêrdînê çi heye yanî xwe İzmirî de hesibînin xwe Bursayî de hesibînin lê xwe Kurd jî de hesibînin yanî hêsta kurdîtiyê qosî em bêjin lêkolînên me kirine em bêjin nemiriye heye ama Kurdîtî yanî axaftin û nivîsîn û fehmkirina ziman wexta tu diçî rojava zêde kêm dibe. Herçend duwarê dîsîplîna zanistiya lêkolîn û rapirsiyan da hejmara kompaniyên Bakurê Kurdistanê kêm bin jî lê van salên dawî çend navendên lêkolîn û rapirsiyan raporên gelek cidî encam didin. Ew bal dikişîne ser asîmîlasyona Kurdan û her wisa xetereya li ser zimanê Kurdî. Raporên dawî didine nîşan ku rewşa Kurdî li Bakurê Kurdistanê her diçe pileya metirsiyê zêde dike. 5000 kes, 5500 kes ez baran buanar ev anket hatiye çekirin. Divê anketê tişterî balkêşa û ku rejeyeke bilind a ku em dibînin bi taybet ji bo mînaka Amedê ez bêjim yal Diyarbekir ku rejeya Kurdî nêzîka axaftina nêzîka 64 e wisa xuya dike. Bi rastiya ve encameke baş ji bo me ku eger 64 kes bi Kurdî bipeyivin li Amedê lê ev pratik çiqas rast yani pratikê de vaya çiqas rast e ew hinekî bi guman ji bo min ji ber ku îro li Amedê gava em digerin em dibînin ku sedî ew rêjencek bî sî ya û dengtê me ya nayê me li Bakur kesên ku nav siyaseta Kurdî de jî dijîn û em bêjin pêşengê siyaseta Kurdakin kesên wek em bêjin şaredar kesên wek em bêjin parlamenter ew jî ji ber ku tercîha wan bêtir Tirkiyeyê millet jî hinekî dikare wana wek rol model ji xwe bibînin di nav civakên ên rojhilata navîn de mixabin tişteke bi vê rengî jî heye ji ber wê du tişt pir girîng e ji bo me ku ev asîmîlasyon êdî kêmtir be bi yek jî divê sedî sed zimanê Kurdî êdî bi zimanê perwerdehiyê eva fermî bê qebûlkirin wekî de bawayekî derwîşane û bawayekî em bêjin xwebexşane ku zimanê Kurdî her timî bibijî eva nemimkin e li tu derê dunyayê jî bi vê rengî nebûye û ya duyemîn jî mesela wek model me got di siyaseta Kurda de jî divê vaya pir eşkere vêkirin ku bi Kurdî axaftin û Kurdî em bêjin jiyanek hebe li ber çavê millet wê çaxê wê ew însanana jî bêtir berê xwe bidêne. Di heman raporan de xuya dike ku nifşên nû li Bakurê Kurdistanê dikevin bin zimanê desthilatan. Li Bakurê Kurdistanê yên ku temenê wan şêst û serdestê şêstanin bi tevahî Kurdî de axivin. Lê jenerasyona 15 û 20 tenê dibêjin em Kurdin. Lê dema dibêjin em Kurdin jî vê yekê bi Tirkî dibêjin. Rapora navenda lêkolînan a sosyopolitîkê li 16 bajar û 49 bajarokên Bakurê Kurdistanê ku bi 5600 kesan re kiriye eşkere dike. Sedî 78.8 nasnama xwe wek Kurd pênase dikin. Sedî 69.9 di nav malê de bi Kurdî de axivin. Sedî 59.9 li dervayê malê bi Kurdî de axivin. û tenê sedî 11.8 li saziyên dewletê bi Kurdî de axivin. Em bazenî pisîngama qediya û zav şîrîne. Pisîngama ganî kam cet bibin dom bazenî we verê berî yekeyî debû. Êdema yew berxêz bikime. Zarok TV tekane televizyona Zarokan el Bakurê Kurdistanê. Divê televizyonê de bi sedan kartonfîlmên Tirkî û biyanî
ji Kurdî re têne dublajkirin. Li hemberê vê televizyonê 13 kanalên zarokan yê Tirkî hene ku duwarê teknîk û teçîzatê de ji Zarok TV'ye gelek pêşketîtirin. Ango Zarok TV bi 5 xebatkarên xwe hevberiya bi milyon dolar sermaye, zimaneke standard, perwerdehiya bi zimanê Tirkî û polîtikayên asîmîlasyonê re dike. Zarok rastî jî êdî piştî ku Zarok TV temaşe dike bi wê hişmendiyê derdikeve sikakê. Bêguman tena serê xwe têrê nake ji bo ku karibe di civakê de biaxive ji ber ku hevalên zarokê ku Zarok TV temaşe dike tev Tirkî de axivin lê ew bi xwe jî yek peyvek ji Zarok TV hîn bibe dixwaze vê yekê nîşan bide ku vay ev hîn bûye. Ev televizyon di nav civata Kurdî de tev tê zanin yani kî temaşe bike neke lê hebûna wê êdî diyar e eşkereye ku televizyonek wisa heye. Yani daneyeke ku ez bêjim vê gavê hinde şirketên taybet li sehê lêkolînê dikin van lêkolînan wek rapor digêjin berdestê me û dîsa ji hesabên me yên medya civakî yani em dizanin ku em dikarin bişopînin çi qas em têne temaşe kirin. Zarok TV her çi qas hewl bide ji bo fêrkirina zimanê Kurdî jî îstatîstîk didine nîşan ku di nav malê de kîjan ziman were axeftin Zarok jî mêla xwe dine ser wê zimanê. Heman îstatîstîk dibêjin ku Kurd çi qas dewlemend dibin hew qas jî Kurdiyê ji jiyana xwe derdixin. Ango Kurdî tenê dibe zimanê feqîr û hejaran. Saziya Navdewletî UNESCO'yê di sala 2008 de atlaseke bi navê zimanên li ber mirinê belav kiribû. Saziya li ser neteweyên yekbûyî divê atlasê de bal dikşîne ser wê yekê ku di cîhanê de 6700 ziman hene û ji van zimanan 10400 wê li ber mirinê ne. Ji van zimanên li ber mirinê 18 ziman li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê kêmanî bin jî têne axeftin. Her wisa di milkiya diyalekta Kurdiyê jî yek ji wan zimanan e ku metirsiya mirinê li ser e. Li Bakurê Kurdistanê rewşa zimanê Kurdî bi vê rengê ye. Ka em binêrin li metropolên Tirkiye. Rewş çawa ye. Metirsiya li ser Kurdî ya li bajarên Tirkiye zêdetir û girantir e ji ya li Bakurê Kurdistanê. Ji ber ku nüfusa Kurdên ku li bajarên Tirkiye dijîn zêdetir e ji ya li Bakurê Kurdistanê. Dîtin, bihîstin, danûstantina bi Kurdî jî li nava van bajaran gelekî kêmtir ji ber wê yekê xetereya ser Kurdî ya li bajarên Tirkiye du qat zêdetir e ji ya li Bakurê Kurdistanê. Domînak gelek caran tenê ji ber axaftina bi Kurdî êrişên ku bi mirinan jî encam derdikevin diqewmin. Talûkeya li kuçeyên Tirkiye di hundirê malê Kurdan de jî bandoreke mezin dike û zarok fêrî zimanê xwe nabin. Tevî ku tu lêkolîn taybet bi Kurdên li bajarên Tirkiye nehatine kirin jî li gor texmînan Kurdên ku di malên xwe de bi zarokên xwe re bi Kurdî daxivin li bajarên Tirkiye kêmtirin ji sedî dehan. Kurdî axaftin her ku diçe kêm dibe. Li halê hazir ez ji bo Bakur em xeber didin ya ji bo Bakur em nikarin bêjin Kurdî ji xeterê rizgar bûye. Dibe ku Kurdî heta 5 salî de 3 salî de jî were li vir were axaftin ve îro 25 milyon Kurd hene sedî heştê wan bi Kurdî dikare biaxive lê piştî 20 salî din eger ev rewş wiha dewam bike dibe ew rêje bikeve sedî 20. Her ku biçe kêmtir bibe. Em çawa dikarin pêşî li vê bigirin divê dest pêke ez bêm statuya wê hebe. Statuya wê jaliyê dewletê were naskirin û piştî ku jaliyê dewletê hate naskirin wê bibe zimanê perwerdeyê. Wê bibe zimanê bazdarê bi vî awayî dikare yani Kurdî xwe dikare li Bakur rizgar bike. Eger na ev rewş wiha dewam bike ew rêje ve her ku biçe kêmtir bibe û piştî 3 salê din dibe ku li Bakur Kurdî nemîne. Yani ziman em dibêjin hafiza ye divê ew hexta ku ev hafiza çû êdî em ne rabirdiya xwe dikarin baş bizanin ne jî pêşeroja xwe
دوی ام حافظه خو خودی درکبن. لگوری نتوین یک بویی لسر روی ارده در دور 7000 زمان هنه لیج سدی چه لیوان دبن خطره تنبونی دانه جبرکو هر 2 هفته یان زمانک دمره جید چه یانجی ونداده به یک جوان زمانانجی بگومان کردیه که نفوسا کردان لگوری هن لیکولینان لتواهی جیهانه 40 میلیونی در باس بیه نتوا هری مزن یا به دولت کلی به کلی یکمین پیوانا نتوبون آنگو ملت بونی بدور دکوه بگوتنه کدن سینوری جیهان آخواه را دستی خیال زمانه کی دندکه بقناعت من مسئله کردی مسئله زمانی کردی پروردهی کردی بهتر مسئله یعنی داوی ام مخاطب ما دولت که وسایه کو آوابونا خل سر تنبونا وی زمانی و وی ناسنامه آوا کریه و اف دولت تجاره جنها باشتر نبو گرک ایدی گوتن تمام ام بزانبن کو زمانی ما لبر چونیه لبر اون دابونیه و لگوری وی تدبیری خواه بگرن ام کاربن هر محله که مالکی بکن جیه خوندنی مالا خو بکن جیه خوندنی یعنی ام تخوازن زمانی کردی به زمانی پروردهی يعني دما زمانك دبي زماني پروردهي دبي زماني فرميجي لعجب لبامه المالامه دست بكده درو دورامه كولانمه باجارنمه گوندنمه پارتي ريخستن كمل هر چه بدكانمه زماني كردي دچه سويه دي زماني جيانيه يعني ام دانستاندني خوي تجاري ام بيشم اي درو دوري اي روجانه بكرديت كن آننا حتی هم کردی نکنم نکارنش کسی دم بخواست. لگوری ماده 42 یه دستور بنگهین زمان زکماکی ولاتین ترکیه و پرورده یا به زمان کدن قدخه. تنی د چرچوه پیمان لوزانه ده پیکاته دن دکارن پرورده یا زمان خواه بدن. لیج برگو کرد و که پیکاته که دن ناین قبول کرن او درفت جبو کردی نینه. د چرچوه یاسای گنجواندن با اندامتیا اروپایی دا د سال 2003 دا دستور هات داین دا کرسین فکرنا کردیجی وبن لی به هنجتین سیاسی در یوانجی هات گرتن نها کرد دکارن به کومله و سازی جهه زمان خواه بدن فکرن لی تو قادین سیاست و فرمیت ریوکرنکه لپیشیا کردی قدخه دیسا لگوری راپورا یونسکوی لترکیه ده حال حاضر دا 39 زمان زندینه لی 18 وان لکیویا مرنینه یک جوانجی بگمان زازاکیه UNESCO ام سر رین راپور خو کردنه وی یعنی ویری یو راپور وشنایبی گورنا راپور تالکی بیوکی زازاکی میان رو وداریو یعنی زوانکی مواجه تالکی خوست که میان رو وداری میان اینان دامی بی حسابنا یعنی ام سرجی یو راپور کردنه وی گورنا راپور روشن بدلیا نوریا زازاکی یو امکان خو ناسی چون تنها Türkiye'de رو Türkiye'de میون سینوران دولت Türkiye'de اینو قصه کردنه ayara یو تلکی و ناسی ضعف حتی نفوس راجی kurmancı tabi avantajına zede gore zazaya zuan ruhi یو millet یو yani o یو alet o یو hacet o be ey ruhi milleti eşari enu na ruyna dünya maddi یو millet که zuan خو vin bikero elbette ruhu vin kanu ganimacı ruhu vin mekeri o zuan khora wayr veji zişar yani o kıymeti cibzan عاقبت کول سر کرمانجی هاتیه و که خطره و گفک مزنتر ریل زازاکی گرتنه روشا کردین زازا و پیوندی وان یا به زمان خورا خرابتره جیا کرمانجان کرمانجی بسایه تلویزیون و روزنامه و همو درفتین دن این سردمه لبرخواده دا نمره لی زازاکی آنکو کردکی دملکی تو آمونه که خویا برخوادانه جی نمایه روشی جدیه و اگه ما تدبیر نگیریم کرمانجی ما میان جوی ده قصه مکره که یعنی خود قصه نکره و به یو هوا مواجه امکان resmi qazanç ne kere yani statü beguman mesele Kurdira Kurdan da gridaya xulasa hatta ki Kurdki
چه کرمانجی چه زازکی حتی که وایره یه ستاتوی فرمی نبو سبب کرمانج کیزی نکته نزازکی یعنی مردم نشون واجو است بیان خو بنی مواج گارانتی داره ملت به زبان خو استو یه زبان که بمرو میان را وی داریو و ناسنامه ملتی داویا پینی ده ببویندی لگوری لیکولینی کو جهیلات زمانزانان واتینا کرن گر نزگاهی کردان یا لهمبری زمان خواه وها بردوام بکه حتی 100 سالین دن و کردی ورکویا تنبونه. بانگا پسپوران اوه دا سیاست مدارین کرد گرانی خواه بدن کردی کرد دناو مالین خدا و لبازار به کردی بدن بستینن و نفش نو بریوان بدن زمان خواه گرنه او تالوکوی کو هر بحثاوی تکرن و مالا زمان کردی وگرنه واره توتو شالوران کریس مولاسی زمانزان دبیجه کو زمانی کو توپی خونام دبینی دفکری و تا رامانینج زمانین دنجی به همدی وردگرینی زمان تا یه زگماکیه واتا هم لباکور کردستانه و هم جی لترکیه به میلیونان زاروکو مزنین کردان به های و دورون زمانه خواه آنگو خونو خیالن کو او دبینن این بیانیانن بگوتنه کدن بیانی بونا لهمبری خواه بخواه بیانی بونا کو هر روز قومکی بندست دور دخج کوکو چاندو دیروکو ملت بونا خواه روز زمان دایی که پیروز به